Ajde, provedi nas malo kroz neki istorijski tok. Kako je to, evo konkretno može na primjer u Bitcoina, kako je to nastao Bitcoin? Bitcoin se prvi put kao ideja pojavio javno krajem oktobra 2008. Vrlo zanimljiv tajming jer oktobar 2008. je bio najgori mesec na berzama još od one velike krize 30. godina prošlog veka. Da li je to namerno neko čekao trenutak ili se prosto poklopilo, nećemo znati dok god ne znamo ko stoji iza Bitcoina. Ima smisla da se čekao pravi trenutak jer prosto ljudi su najotvoreniji za neke nove sisteme i nove ideje onda kad stari sistemi pokazuju svoju slabost. A definitivno je kompletan finansijski sistem pokazao ozbiljne slabosti 2007-2008. I onda se tu Bitcoin pojavio kao neka moguća alternativa. 2009. je zapravo počeo da se kreira Bitcoin i da sama mreža polako počne da funkcioniše, da se šalju neke transakcije u januaru 2009. Međutim, nije, iako je tajming, kažem, bio vrlo dobar, nije uspeo da u prvih par godina ozbiljnije, da se ozbiljnije zapati, da tako kažem. Skoro godinu i po dana je bilo potrebno da uopšte bilo kakvu vrednost dobije. Dakle, mi smo imali januar 2009. kao početak generisanja Bitcoina i početak nekih transakcija i tek u maju 2010. mi imamo prvi put da se njemu dodali neka vrednost. Dakle, do tad su to bili kao neki tokeni potpuno bezvredni koji su ljudi slali jedni drugima, niti si mogao da ih prodaš, niti si mogao za njih nešto da kupiš, znači potpuno bezvredni. I onda smo imali tu čuvenu kupovinu pice u maju 2010. kad je neki Amerikanac mađarskog porekla kupio 2 pice za 10.000 Bitcoina. Dakle, tad je prvi put njemu dodeljena neka vrednost i brzo nakon toga su počele i da se formiraju polako i berze kriptovaluta i krenulo njima da se trguje. A kao što sad znamo, tek 2013. kad smo imali prvi baš veliki skok cene, je to nekako došlo do mainstream medija. Znači, trebalo mu je punih 4-5 godina da dođe do iole širih narodnih masa. Jasno. Zašto je Bitcoin i dalje najdominantnija i najpopularnija kriptovaluta? Pa, za početak ima tu prednost što je prvi. I prosto uz tu prednost idu i neke druge prednosti. Infrastruktura koja stoji za Bitcoina je ubedljivo najjača i najveća, najveći broj korisnika, najjači je kao brand. Tako da, iako postoje kriptovalute koje su tehnološki superior odnosno na Bitcoin, Bitcoin i dalje nekako čuva to prvo mesto jer prosto mnogi drugi parametri su na njegovoj strani. Mislim, daću ti dobar primer. Niko ne proda toliko hamburgera godišnje kao McDonald's, a složit ćemo se verovatno vrlo lako da možeš bolje hamburgere jesti na 1000 mesta. Ali prosto to je neka snaga brenda koji je dugo građen. Ovde se taj brend nekako spontano gradio jer ti nemaš firmu koja stoji za Bitcoina koja je ulagala u marketing i tako dalje, nego prosto Bitcoin je simbol kriptovaluta uopšte i blockchain tehnologije i nekako tomu daje ozbiljnu snagu i eto, još uvek je prilično dominantan u odnosu na sve druge. Jasno. Pre nego što se dotaknemo blockchain tehnologije koju si sad spomenuo, reci mi gde je Srbija u ovim kripto trendovima što se tiče Bitcoina? Dakle, kako bi opisao značaj za zajednicu tu koja se već sad ozbiljno formirala u Srbiji i šta bi uzeo kao neke početke prometa kriptovalutama u Srbiji? Pa ja mislim da početci kriptovaluta u Srbiji su negde 2011. Ne kažem da nije bilo ljudi koji nisu možda rudarili 2010. ili kupili neke Bitcoine 2010. ali mislim da je tu prvi put koliko toliko organizovano krenulo nešto se radi vezano za kriptovalute. Tu moram da pohvalim moje drugare Miljana i Damira koji su iz Novog Sada inače i koji su praktično pokrenuli zajednicu, koji su imali prvi mining pool srpski, imali su forum gde se pričalo o kriptovalutama, sve su to oni 2011. napravili i mislim da je njihov doprinos tu veliki u građenju cele te zajednice. Ta zajednica u početku bila isključivo zajednica rudara. Jel možeš da objasniš malo taj proces rudarenja? Pa proces rudarenja je da ga pojednostavi maksimalno. Vi kod finansijskih sistema raznoraznih, centralizovanih, vi imate firme ili institucije koje stoji za tih sistema i koje imaju vrlo jak i ozbiljan hardware
koji omogućuje da te transakcije teku tako kako teku, servere i druge stvari i tako dalje. Kod decentralizovanih kriptovaluta prosto ne postoji kompanija, ne postoji institucija koja svoj hardware koristi da održava ceo sistem i neko drugi mora to da radi. Rudari su ljudi koji svoj hardware stave na raspolaganju sistemu i kažu ok, evo ja dajem moj računar da se Bitcoin mreža održava, a za uzvrat dobijam deo novo generisanih Bitcoina. I to je praktično rudarenje. U početku su rudari bili potpuni amateri u smislu da su svoj računar koji koriste za ostale stvari koristili za rudarenje. U pozadini ide taj neki programčić, nešto tu vrti i tako dalje, rešava neke kriptografske algoritme i generiše neke pare. Kad je to postalo profitabilno, onda su ljudi krenuli ozbiljnije time da se bave. Onda su krenuli da kupuju jake grafičke kartice, koje rudare mnogo bolje od procesora, pa su posle prešli na specijalizovani hardware koji se bavi samo rudarenjem i otprilike to je to. Ali u principu poenta rudarenja je da puno ljudi da pomalo svog hardvera na raspolaganje sistemu da bi sistem mogao da živi prosto. Kada pričamo o Bitcoinu kao valuti, postoji ograničena količina Bitcoina u svetu. Tako. Možeš to da objasniš u kontekstu recimo dolara ili neke druge svetske valute? Pa, svetske valute, sve koje danas postoje, su po svojoj prirodi inflatorne. Dakle, nisu one inflatorne slučajno, već se one kreiraju tako da budu inflatorne. Postoji neka ciljena stopa inflacije koja je uglavnom 2-3% i novac se planski obezvređuje. Dakle, novac, dinari, euri, dolari, svake godine gube po 2-3% svoje vrednosti. To je neka ideja da bi se podstakla ekonomska aktivnost, da bi imao ekonomski rast iz godine u godinu, što je jedna potpuno druga tema, ali nema veze. Bitcoin je kreiran drugačije, on je kreiran kao deflatorna valuta, odnosno kao valuta kojoj bi trebalo iz godine u godinu da raste vrednost, zato što prosto postoji ograničeni broj. I ako bi kriptovalute i Bitcoin i neke druge koje su tako zamišljene ozbiljnije zaživele, njima bi neminovno cena morala da raste ako se koriste, jer prosto imaš ograničen broj i ako broj korisnika raste, mora da raste cena. To je neizbežno. Tako da tu je negde sam koncept drugačiji. Često ga zbog toga zovu i digitalno zlato, zato što i zlata imaš ograničenu količinu. Dakle, ima ga toliko koliko ga ima na svetu i neće ga biti više. I isto slično kao sa Bitcoinom, što ga manje još ima neizrudarenog, toga je teže rudariti. Sve skuplji proces rudarenja jer idemo na mesta koje su manje pristupačne i tako dalje. Slično je s Bitcoinom. Kako prolazi vreme, sve se manje novih Bitcoina generiše u jedinici vremena, odnosno svake 4 godine imamo to prepolovljavanje nagrade takozvane, gde se brzina generacije novih Bitcoina prepolovljava.